Ngugi obisine bwa gavana Meru Daktari Julius Mbijiwe ugite gavana Mutuma na irutirite bunene kwagirithia rwangi rwogima Meru. Mbijiwe nkuruki ugite gavana na ejanite miti ya kung'ana kiri arimi kenda gukiria arimi kimaketha na mbeca kagite no kaunoritia biashara Meru gutumira michetho ya kasa guchukira kibiashara ire kambire weekend ije. Mutugikare na report ije. Murungamiri wa riti Ngugi obisine ya gavana Meru niwe Daktari Julius Mbijiwe na ugite thirikari ya gavana Mutuma ntwithinkia iji na ukaitite na mbere kwagirithia macibitari gutigira kari niba kwamukira mautungata jogima maturene jao bati kuthangika. Meru Teaching and Referral Hospital irana ndithite level 6 ekaleja Kenyatta yetu ndene ya region yeje Kanyakine Hospital na ara twina na nde theater, twina incinerator, twina state of the art generator ire kugwata immediately stima ciaura theater atu kuthithiru aja ujo Githongo for Immense Central Meathene Hospital ire tethira ikiumba kuma mwankuruki antu 30 lakini andire capacity ke 200 inpatients. Mikinduli ire tethira ina theater lakini andire kambiria operations. Nyambene na Mutuate hospitals nara gutatura na Meru wards lakini andire ku including Bori ire nalengale mara Kiremanto jegioremi na tarire tembe uchemera biankandi avocado mikawera ngabana ntwethi njombete ukubia kenda gukiria murimi wa Meru kiongabana aitira an extra mile eguchwa mikandamia 27,000 mibokando 34,000 kaoa kana turagure twitwingwa 27,000 plus kara president araja na 160,000 coffee trees kenda ntubetu bomba kwanda cash crop gutwika kando na kuya twina mpempe na mungauna miraa twene nyinto bibingi tukomba ku integrate kemiundene yetu kenda tumba guchukiria economy na kumana na barabara Rais William Ruto arathomere goro kirentumeria we chikethira chikiaramwa na barabara ya kuma Makutano Embu Tharaka gwita Meru irimo yachio uwamwe na ndagache ya nithi Mbijiwe na ugite kiune kiguni gikinene kuma kirithirikareu iwi gatutethia no toni Meru but region ye yonde ndagacha ya nithi anto bala affect mono bala batete moyo nkuruki bakuma Meru ndene ndagacha area ibwa na president of the Republic of Kenya na mere 7 billion shillings ne kamberia mwako ojoju modiene na rombete ya biashara ba Meru kujukia kanya kaka michetho ya kasa ekethire kiambiria Jumatatu ya kiumia twitite ethira kiugaja Meru ageni bakambiria kuja kuma narua na kwa ribodi ya bethire bakiagirithia biashara ciao bwenshwe kwina buya hospitable kire ageni baba na tuithine biashara abo bakomborithwe nyumba barugiro bya kurea na inya small business communities timu engini ni ya Okas na inyabo bali karibu kwetha bakiomba kwendi into biao kene yobo mba guchianiria mutu ke reporter Shewero Juma rea kwari etwa ni mutuge kare.